Veliki pozdrav za sve. Danas ćemo govoriti o proteinima. Tačnije o Bioteku, Protein Power 4 kg. Protein koji dolazi u ovom jako velikom pakovanju. Jako veliko pakovanje. U pitanju je protein, to je mešavina proteina. Znači nije u pitanju famozni i toliko popularni whey protein koji svi hvale i svi govore da je najbolji protein od svih proteina. Evo ovdje možete vidjeti sastav, šta sve ovaj protein ima u sebi, koliko čega ima. Sad, da li je whey protein toliko bolji da ovaj svi zovu smećem? Apsolutno se ne slažem s tim. Whey protein jeste dobar, ali za rekreativce, početnike, za oni koji se ne bave bodybuildingom i ne troše ogromne pare na te proteine, na primjer 4 kg ovog proteina i 4 kg nekog malo boljeg, takozvano pod navodnicima boljeg proteina, i može, znači ovaj košta 5000 dinara 4 kg, a onaj možda košta 10 i više hiljada dinara 4 kg. Znači za ove pare možete duplo ili 3 puta kupiti više od proteina. Da li je taj mnogo bolji? Whey nije toliko bolji po meni. Whey je dobar i bolji je za profesionalce, za one koji hoće čistu mišićnu masu, koji imaju 5% masti. Da, ali za one rekreativce ko počinje sa izgradnjom mišića, njemu je najbitnije da unese što veće količine proteina, pa sad bilo to i ovaj protein. Moja preporuka je 100% ovog proteina, da ovaj protein na njemu stoji bilo koji drugi proizvođač, da stoji Ultimate Nutrition, košto bi 15.000, sigurno preko 10.000. Ali pošto ne stoji, svi po internetu zovu ovaj protein smećem, to nije tačno. Znači kad se razmuti i ukus i sve ovaj protein, da stavite jedan pored drugog, ne bi pola njih osjetilo što kažu da je smeće ovaj protein. U svakom slučaju, moja preporuka, posebno za one koji počinju, s ovim proteinom možete da uzimate 3 merice dnevno, za iste pare, čak i 4 merice dnevno. Ali 4 merice vam nije potrebno, jer ovdje u 3 merice imat ćete oko 75 grama proteina, ostalo da unesete kroz ishranu još 50, to vam je više nego dovoljno za izgradnju mišića. Ovaj protein je jako dobar jer, kao što vidite, ima mešavinu proteina. Znači imate soj protein, proteini soje, kazein, i imate i whey proteina koncentratova. Sad će svi reći, soja ne valja, soja izrašće vam ženske sise i tako to sve budalaštine, laže. Ja mislim da je ovo meni drugi ili treći druga kutija da pijem ovaj protein. Mogu vam reći da nema nikakvih tih budalaština što oni pišu. Čak mi burazeri Švedske poslu kao poklon kilogram proteina, koji tamo najbolji, najskuplji, a nećete verovati da je taj protein što je u Švedskoj njihov proizvođač najskuplji od soje, 100% soja. Tako da, to su budalaštine. Znači, uzmite ono što možete da priuštite, nemojte se opterećivati firmama, proizvodima po internetu, te najbolji whey, samo kazein. Uzmite ono što možete, posebno ako počinjete s trenizima. Ako ste rekreativac kao i ja, nema potrebe da se opterećujete sa budalaštinama, samo whey. Nije tačno, jer whey ćete uneti i kroz mlijeko, i kroz jaja, kroz meso, znači sve vrste proteina, a biljni protein ne unosite jako slabo, tako da je za rast mišića potrebno unositi sve vrste proteina u balansiranom odnosu. Preporuka proteina, ako možete nađete, ja mislim da je cena oko 5000 dinara za 4 kg, znači 23 grama po dozi, a imate, ja mislim, 133 doze. Znači da pijete 2 dnevno, imat ćete preko 2 mjeseca. Da pijete 3 dnevno, 2 dnevno kad ne trenirate, 3 kad trenirate, imat ćete sigurno i dalje oko 2 mjeseca. Znači, protein, Biotek, nije smeće kao što kažu. Ako možete, ako ga nabavite, kupite ga slobodno, probajte, u krajnjem slučaju uzmite. I oni što uzimaju najskuplje, nek uzmu, nek probaju ovaj protein, pa će se uveriti da li je smeće ili nije smeće. Neće osjetiti ni razliku. Profesionalci će osjetiti odmah razliku, jer su oni navikli da
profesionalci piju kilo, ja mislim, za nedjelju dana i više. Tako da njima je, ali zato i troše ogromne pare. Ogromne pare na to. Mi smo iz profesionalci, nam je svaki dinar značajan, posebno ova teška vremena, tako da i ovo nam je luksuz što možemo da kupimo, a da živimo u normalnim zemljama, to bi bilo sasvim normalno da priuštite sebi. Ali da ne kukamo više, bit će bolje, kao što kažu, tako. U svakom slučaju, vama hvala na pregledu, na podršci. Imate tu na kanalu još nekih videa o tim preparatima, ako vas zanima možete pogledati, priplatiti se. To bi bilo to, pa se nadam vidimo u nekom od sljedećih videa. Ako imate neke preporuke, slobodno pišite u komentarima, zamjerke, sve kako treba, pišite, pa ćemo se nekako izdogovarati u svakom slučaju. Još jednom hvala vam, pa se vidimo u nekom od sljedećih videa.